салом бинандагони азиз, хабарҳои Тоҷикистону ва ҷаҳонро аз радиои Озодӣ тақдиматон мекунем. Имрӯз 9 феврал аст ва таваҷҷӯҳ намоед ба сархати мавзӯъҳои барнома. Шерзод Маҳмаҷонов, блогери тоҷик, ҳадафи боздоштии модарашро бастани даҳони ӯ медонад ва мегӯяд ин қазия ангезаи сиёсӣ дорад. раиси кумитаи телевизион ва радиои Тоҷикистон гуфт ҳама гуна иттилооте ки хилофи истиқлол ва амну суботи давлатӣ аст, пахш нахоҳанд шуд. мо аз пахши чунин иттилоот ҳамавақт худдорӣ кардаем, мекунем, ояндашла мекунем. ва кумитаи ҳолатҳои фавқулоддаи Тоҷикистон хабар дод ки дар ноҳияи Ҷалолиддин Балхии вилояти Хатлон барои паноҳҷӯёни афғон паноҳгоҳи махсус месозанд. мақомоти интизомии Русия дар пайванд ба ҳамла ба фурӯшгоҳи Пятерочка дар канори шаҳри Истраи вилояти Москав 4 нафарро дастгир карданд. дар ин ҳодиса як зани 52 сола ҷон бохта, 2 каси дигар, мудири фурӯшгоҳ ва шавҳараш захмӣ шуданд. ҳамла шаби 9 феврал рух додааст. хабаргузории РИА Новости навишт ки ҳамлаварон сокинони яке аз кишварҳои наздик ҳастанд. баъзе аз расонаҳои русӣ бо такя ба манобеи худ аз ҳамлаварон зодагони Осиёи марказӣ ва чанди дигар шаҳрвандони Тоҷикистон ном бурданд. хабаргузории РИА Новости навишт, ҳамлаварон 96 000 рубли русиро дуздида, вале дар 50 километрии ҳодиса дастгир шуданд. ба онҳо муҳлатҳои дарози зиндон таҳдид мекунад. пайвандони шоҳида Маҳмаҷонова, ҷавонзани тоҷик ки ба ифротгароӣ муттаҳам мешавад, мегӯянд иттиҳоми эълон кардаи мақомотро қабул надоранд. мақомот ба модари Маҳмаҷонова гуфтанд, духтараш ба ҳамкорӣ бо гурӯҳи 24 гумонбар дониста мешавад. вазорати корҳои дохилӣ шоми 8 феврал ва баъди 6 рӯзи нопадид шудани зан тасдиқ кард ки ӯ боздошт шудааст. Шерзод Маҳмаҷонов, блогери муқими Олмон ва писари зани боздоштшуда, мегӯяд ҳабси модараш ҷилои сиёсӣ дорад. модари маро беасос дуздидан, 6 рӯз ғайриқонунӣ нигоҳ доштан. намедонам ки модари ман чӣ пӯшид, чӣ гуна хоб кард, дар куҷо хоб кард ва чӣ хӯрд. оё дар вақташ намозҳоша хонд ё ки на, мо хабар надорем. пас аз ин ҷиноятҳои худ мехезанд, мегӯянд ки Маҳмаҷонова шоҳида нисбати ӯ парвандаи бо моддаи 307 қисми 2 кушода шудагӣ аст, аммо намегӯянд ки барои кадом кор ё ин ки не. дар айни замон вазорати корҳои дохилӣ дар изҳороти худ нисбати Шерзод Маҳмаҷонов гуфт ки ӯ блогер ва ё ин ки оппозитсионер набуда, балки барои содир намудани ҷиноятҳои дорои хусусияти экстремистӣ, террористӣ дар ҷустуҷӯ қарор дорад. аммо блогери муҳоҷири тоҷик мегӯяд, ҳадаф аз ҳабси модараш маҳз блогҳои ӯ мебошанд. ин парвандаро нисбати модари худам политически мотивированӣ медонам, чунки гунаҳгори аслӣ ман ҳастам ва мехоҳанд ки фаъолиятҳои маро манъ кунанд, чунки фаъолиятҳои ман бо ҷавонони тоҷик беҳад зиёду зиёд шуда истодаанд ва аз ин ки ҷавонони тоҷик боз ҳам бо фаҳму боз ҳам бо саводтар мешаванд, ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон як тарси бузурге дорад. масъулини иттилофи созмонҳои ҷамъиятии зидди шиканҷа ва беҷазоӣ мегӯянд, барои Маҳмаҷонова вакили дифоъ ҷудо карданд, вале адвокат бо Маҳмаҷонова то ҳол вонахӯрда ва бо парванда ҳам ошно нашудааст. дастгир шудани шоҳида Маҳмаҷонова ин танқидро бори дигар сари забонҳо кард ки мақомот аз наздикони мухолифин ҳамчун абзори фишор истифода мекунанд. мақомот дар гузашта ин гуна интиқодро рад карданд. кумитаи телевизион ва радиои Тоҷикистон мегӯяд, пахши гузоришҳо дар бораи ҷанҷолҳои марзӣ бо Қирғизистон ва ҳаводиси охир дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон хилофи арзишҳои ватандориву сулҳу суботи кишвар мебошанд. ин ҳарфҳоро Нуриддин Саид 8 феврал баён дошт. бинандагону шунавандагон, дар навбати худ телевизион ва радиои давлатии кишварро ҳамвора ба пахши матолиби якҷониба айбдор мекунанд. нигораи Фазлиддин бо тафсилоти бештар. марҳамат, савол тед, якта савол. ширкаткунандагони нишасти хабарии раиси радио ва телевизиони Тоҷикистон Нуриддин Саид шоҳиди он шуданд ки гоҳе фақат як суол ҳам метавонад баёнгари ҳамаи равандҳо бошад. он суол ин гуна буд: чаро телевизионҳои Тоҷикистон масъалаи баҳси марзиро бостор намедиҳанд? من در نظر دارم حوادثی آخری که در مرز تاجیکستان و قرغیزستان بود. پاسخ رئیس کمیته به سوال خبرنگاری از یا پلوس مذهب جمعه چنین بود:
ҳама гуна иттилооте ки хилофи истиқлолияти давлатии мо аст, хилофи амну суботи давлати мо аст, хилофи ташаккулёбии миллати мо аст, худшиносии миллии мо аст, ифтихори ватандории мо аст, шаъну шарафи шаҳрвандии мо аст. мо аз пахши чунин иттилоот ҳама вақт худдорӣ кардаем, мекунем, ояндашта мекунем. А радиои озодӣ ӯ чизи дигара. моро ченакои худатон кутӣ чен накунед, марамад шунамонидем. мол як дақиқа шуд, як дақиқа савола додӣ, ором шавед. дар нишасти хабарӣ маълумоти зиёд дода шуд, вале хабарнигоре ки суол карда буд аз посухи мансабдор қонеъ нест. танҳо як ду расонаи мустақил ё ба қавли байналмилалӣ ҳам байналмилалӣ буданд ки воқеаҳои марзиро соли гузашта ва имсол бостоб доранд. вале дар баробари ин телевизионҳои тоҷикистон дар пахши танҳо бо пахши маълумотҳои расмӣ иктифо карданд. телевизиони тоҷикистон ҳамчунин дар мавриди рӯйдодҳои ахири вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон низ ё хабар намедиҳанд ё маълумоти якҷониба пахш мекунанд. коршиноси расонаҳо Манижа Қурбонова чунин сиёсати иттилоотиро чашмпӯшӣ аз ҳақиқат медонад. барои ин ки вақте ки журналистони мо наметавонанд ки ҳодисаҳои шудаистодаро дуруст инъикос кунанду имконият барои онҳо имконият фароҳам ояд, он вақт ҳамин хел ҳодисаҳое мешавад ки қирғизо дар дигар расонаҳо, дар расонаҳои байналмилалӣ моро ҳамчун душман бароварда ба унвони агрессори, ба унвони гӯё ки мо марзи онҳоро вайрон карда бошем, ба ҳамин чиз моро муттаҳам мекунанд. телевизион ва радиои тоҷикистон ниҳодҳои давлатиянд ва аз буҷаи кишвар таъмини молӣ мешаванд. бинандагон барҳост онҳоро ба пахши матолиби якҷониба ва бештар барномаҳои тафриҳӣ айбдор мекунанд. барномаро идома медиҳам. дар як соли охир дар тоҷикистон беш аз 800 мина безарар гардонда шудааст. рустам Назарзода, раиси кумитаи ҳолатҳои фавқулода, 9 феврал дар нишасти матбуотӣ дар Душанбе гуфт, ин миқдор минаву муҳимоти ҷангиро дар ноҳияҳои Дарвозу Шамсиддин Шоҳин ва Рашт ошкор намуданд. раҳбарияти кумита дар нишаст ба мавзӯи паноҳҷӯёни афғон низ дахл кард, ки эҳтимол аст ба хоки Тоҷикистон ворид шаванд. Алишер Зарифӣ ва Шаҳлои Абдулло тафсилот медиҳанд. раиси кумитаи ҳолатҳои фавқулодаи Тоҷикистон аз сохтмони паноҳгоҳи махсус дар ноҳияи Ҷалолиддин Балхии вилояти Хатлон хабар дод, ки барои паноҳҷӯёни афғон пешбинӣ шудааст. дар сурати омадани паноҳҷӯён онҳоро дар ин ҷо қабул хоҳанд кард. ҳоло ин танҳо як паноҳгоҳ аст, аммо дар оянда тасмим дорем ки чандин тои дигар ҳам бисозем ва дар ин замина ҷомеаи ҷаҳонӣ моро дастгирӣ кардаанд. сохтмони паноҳгоҳи махсус барои паноҳҷӯёни афғон дар ҳолест, ки феълан марзҳои Тоҷикистон барои қабули паноҳҷӯёни афғон баста аст. дар гузашта нигарониҳо аз бозпас гардонидани гурезаҳои афғон, ки дар пайи суқути Кобул бо дасти Толибон мехостанд ба Тоҷикистон паноҳ баранд, садо дода буд. масъулин дар бораи вазъи сохтмону афроде ки дар чунин урдугоҳҳо ба сар мебаранд посухи пурра надоданд, вале илова карданд, ки дар он шахсони дигар ҳам метавонанд ба сар баранд. дар асоси ҳамон ҳуҷҷатое ки бо вазорати ҳолатҳои фавқулодаи ҳукумати пешрангии Афғонистон ба имзо расидагӣ буд, мо дар ду ноҳия, дар ноҳияи Қушониён ва шаҳри Хорук ду амбор сохтем. сохтмонаш аввали соли 2021 сар шудагӣ буд. бо кадом мақсад? ин расонидани кӯмак ба шахсоне ки зарар мебинанд дар натиҷаи офатҳои табиӣ ва зиндагӣ мекунанд дар мавзеъҳои назди сарҳадӣ Тоҷикистону Афғонистон. қаблан гуфта мешуд, ки Тоҷикистон бо ҳадафи бунёди урдугоҳҳо барои паноҳандагони эҳтимолӣ аз Афғонистон дар ноҳияҳои Ҷайҳун, Шаҳри Туз, Шамсиддин Шоҳин ва вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳудуди 70 гектар замин ҷудо кардааст. Толибон дар нимаи моҳи августи соли гузашта Афғонистонро тасарруф карданд ва дар пайи он фирори паноҳҷӯёни афғон ба Тоҷикистон афзоиш ёфт. тибқи иттилои расмӣ феълан дар Тоҷикистон 15 000 паноҳандаи афғон ба сар мебарад.
با گذشت بیش از 3 ماه سوختار در یک کارخانه عظیم کارکرد پخته در شمال تاجیکستان قضیه آن نهایی نشده است. تا حال گمانباران قصداً آتش زده یافت نشده و جبران به دهقانان پرداخت نگردیده است. قبلا پخته‌کاران به رادیو آزادی در این باره شکایت کرده و مقامات گفته بودند که کمیسیه با صلاحیت ولایتی در این مسئله کار کرده ایستاده است. رئیس نوین ناحیه مسجو در نشست خبریش در این باره جزئیات دیگر ارائه کرد که همکارم فرزان محمدی از آن یک گزارش تهیه نمود. حکومت ناحیه مسجو بعضی کارخانه‌های پخت تازه‌کنی ناحیه را موظف کرده است که در صورت مراجعه دهقانان ضرر دیده به آنها قسماً کمک کنند تا به کشت نوبتی زمین‌ها بی‌حاصل نمانند. پس از 3 ماه سوختار در کارخانه پخت تازه‌کنی مظفر کمپانی، پخته‌کاران و دهقانان میگویند نمی‌توانند مبلغ‌هایشان را بازپس بگیرند. این کارخانه کلانترین کارکرد پخته در شمال تاجیکستان که به صاحبکار سلیم میرزایف تعلق دارد و صبح 25 نوامبر سال گذشته به کام آتش رفت. در آن حاصل یک ساله صدها دهقانان قسما نابود گردید. کارخانه آماده است که مرحله به مرحله اون ضرری که خوشگوی دهقانان دیدگی‌اند همشه برگرداند. لیکن یک باره صاحبکار این کار کرده نمی‌تواند. به گفته دهقانان سال گذشته حدود 300 نفر پخته‌کاران به کارخانه پخته سپرده و وضع همه‌شان یخخیله است. آدینه محمد سفروف رهبر خواجگی دهقانی سفر رازق یک از صدها دهقانان است که به این کارخانه 21 تانه پخته کارکرد شده سپرده و در صحبتش چند پیش گفته بود که با در نظر داشت مبلغ پیش پرداخت شده توانست همگی از 4 حصه زیانش را بگیرد. ولی او میگوید بیش از $30,000 دیگرش در دست مالکان کارخانه است و نمیتواند بازپس ستاند. 33% من دیگه به کله نمیگیرم، عقد زیاد من دادنم نمیتونم گفتاده رئیس زواد. مالکان کارخانه از زمان سوختار در مورد تقدیر مبلغ‌های دهقانان با روزنامه‌نگاران صحبت نکردند. ماهی انور وقتی به کارخانه آنها رفته بودیم گفتند که درباره شکایت دهقانان هیچ نظر نمی‌دهند. مقامات انتظامی ناحیه مسجو قبلا گفته بودند که این کارخانه را قصداً آتش زدند و نسبت به این حادثه پرونده جنایی باز شده، ولی هنوز کسی با گمان آتش زدن کارخانه بازداشت نشده است. به گفته مسئولان اداره سوختار خاموشکنی ناحیه زیان کارخانه همگی 46 میلیون سومانی حساب گردیده، ولی به آتش خاموشکنان میسر گردید که 1500 تای پخته را از سوختن ایمن دارند. یک تای پخته تا 200 کیلو وزن دارد. مساحت سوختار 450 متر مربع بود. قبلا یک مسئول حکومت محلی به رادیو آزادی گفت که بیش از 1000 تانه پخته سوخته است، ولی سردار اداره سوختار خاموشکنی میگوید 700 تانه پخته نابود شد و 400 تانه دیگر را از علنگه آتش بیرون کشیدند. این هم در حالی است که سال گذشته نقشه پخته در ناحیه اجرا نگردید و به جای 12,500 هکتار تقریبا 9000 هکتار زمین‌های کشاورزی پخته کشت کردند و تمام. دهقانان این را به کمبود آب و مسائل دیگر ربط می‌دهند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه مسجو. سال گذشته 950 شهروند تاجیکستان در خارج از کشور وفات کردند. مسئولان خدمات مهاجرت با ذکر این آمار گفتند اکثر این افراد در روسیه درگذشتند. شیرین امانزاده وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی روز 9 فوریه ضمن نشست خبری در دوشنبه گفت سبب‌های مرگ شهروندان کشور به خصوص مهاجران گوناگون است، از جمله بیماری، رعایت نکردن قاعده‌های بی‌خطری و امثال این. بینندگان عزیز، در همین ثانیه‌ها برنامه اخباری آزادی را به پایان میبرم. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. خبر و گزارش‌های دیگر را میتوانید در سامانه رادیو آزادی تماشا کنید. یادتان نرود که فردا همه شما را در برنامه سرخط رویدادها منتظر خواهم بود. خود را احتیاط کنید عزیزان و خدا نگهداری هر یک شما.